Ina feto nebe makela iha area rurais Moris ia fil limang ka negócio que hodi sustenta Moris lorong-lorong yang iha same município Manufahi durante nela iha membro governo ka estado Mactaumata. Questão ne hatu husi ina feto Ana de Jesus Nunes husi suku hola rua município Manufahi ba jornalista iha same vila terça ne. Kami hansa lor-lor hansa ami coba poti osan husi be morisasi dampak kredit morisasi mikrofinansa tukarai nema kamuri hansa buka moris lor-loron pois samfo bamnuan sekolah hudi hansa ami hangka Ni hatete durante ne governo nunca tomata basira sira rasik magbuka osang hodi usa ba necessidade moris lorong-lorong. Nunemos Domingas da Costa, husi suku lete forro município Manufahi dehang, sira ihare rurais ne moris halotos, no produto nebe makiha, sira lori bafang iha mercado. Emereciana Pinto, Estel News.